Horas, selamat pagi ubat tagadupan Bapak Inang. Ijape nasyam marianan bani panorang sogoton malah suhur. Boy isi sehanami nasyam maritihun nirigapan siganupari. Aima ayat harian batas sadarion hari Selasa tanggal 20 Sada September 2020 Sada. Tersurat bani buku podah bindu 26 ayat 20 Sada maka tahun arang pagajak narnar soban pagajak apui sonaido dalahi pertinggil pagara paringoran bapenang sedohal naganjil beai tene ibagas parguluhan tasiganu pari anggo saya pajupah ma perbedaan pendapat naboi membahen gabe tubuh persalisihan gabe tubuh pertinggilan janah gabe tubuh paringoran totu anggo do mamasa masonai itongah-tongah ni persekutuan ta itongah-tongah ni hasadon ta langbe makkorhon malas niu hurbata poring rope hitahu bagas partupuan halani adong paringoran itongah-tongah ta langbe adong malas niuhur mangurui dame maai homani ai maase sebagai hasadaon ni halak na porsaya ipasingat do hubata asilotap HP ni ijaga hita bahasa tupuanta hasadonta sebagai halak na porsaya aima sebagai hasadaon atape sebagai tupuan selaku keluarga ni naibata nah totu Bapak Inang marhitihun ni ayat tarian bata bani panorang sogoton ibu bayi do uhurta ibu bayi do pikiranta jana ibuha pangarusionta marhitihun ni hatani nebata bani buku podah binu 26 ayat 20 sadaon na perlobe aima bahasa rado HP ni terjadi pertinggilan halani perbedaan pendapat bata aima ase maningon purludo ipardeti hita ibagas perguluhanta siganupari bahasa maningon do HP ya rusi hita asiboy terjadi adong perselisihan itongah-tongah ta halani lang terbahin hita maningon satuju hita hubani haganup halang au makatahon sadarion maningon mardahan do hita tapi nasada makatahon lang pala mardahan nasada nari makatahon maningon mardalan janah nasada nari makatahon maningon ituruskon hita do marhorja nah totu melaho manotapkon haputusan ai ijon manok kanayai boy terjadi tene lang satuju hita hubani haganupan ai nah anggo tetap mahita mapertahan kon pandapota ijay manok kanayai boy patubuh partinggilan nah totu halanyai ma anggo ibagas tupuan tahalak na porsaya poredong pejupah parligaron na sonayai nok kanayai totu boy doai makkorhon bahkan patubuh persalisihan itongah-tongah ta halanyai por ini PHP ini langbo hita satuju hubani haganup halak maningon ipindai hita do dalan na ijado si horjahononta jana si buatonta aina perlobe tene halania lang tersibar songon na sudobut ni buku podah on arang pagajak narnar soban pagajak apui artinya ai
anggo ipukah matene. Marhitehon ni sada ide sada gagasan gabe tubuh persalisihan anggo ituruskon maay gabe lambin marganjang do use persalisihan ay. Natotulang maroso ne bata anggo jupah sonay itonga-tongani tupuanta sebagai halak na porsaya. Halani dame do hubere banima nini hatani ne bata. Tapi anggo langbe mardame anggo langdong be dame itonga-tongani asadonta totu persalisihan malalap na jupah itonga-tongata. Nah, porini pe memang maningon ipertahankon hita janah ipadas kita do ahana sitong menurut kita. Tapi adong do hata bijak badi bahasa simalungun na makatahon parlobe idilat bibir ase marsahap. Artini ay maningon asok-asok do hapini hita lau padaskon sada ideta atau pegagasan-gagasan ta ase ulang gabe patubuh pertinggilan ay itongah-tongata. Ay maase bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni ipardiete kita bahasa na mangihot asiboy hapeni tubuh pertinggilan ibagas parsaranta si ganupari maningon pakke kita ase ulang marhitehon ni parsahapta atape parsahap ni hasomanta adong na itombe atap adong na itambah-tambah hita. Ado namin maksud ni tapi itambah hita gabebe. Bedo namin maksud ni ape tambah hita gabece ujung niyaha. Ahananokan ipadasa soman ay gabe patubuh pertinggilan bata. Ay maase humani bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boy do humani hita mangida hubagas dirita sendiri. Marsukun hita mase iberene bata hubata dua pinggolta. Mase iberene bata hubata dua matata. Nah, totu hunjon ma boy hita marlaja, boy hita maruji-ruji ibagas dirita. Iberene bata dua panonggorta lahu mangida. Bahat mahita mangida. Namasa. Bahat hita mangida. Buwe contoh-contoh. Janah ibere ne bata hubata. Dua pinggol. Ase bahat manangar. Bahat manangihon. Tapi ibere ne bata hubata sada pamangan ase hapeni asok mahita ibagas namar sahab. Artini ay ibagas nalau padaskon buah-buah ni pikiran tapi hape ulang sopat patubuh pertinggilan halaniaha ipasingat do hubata bani panorang sukoton anggo dalahi si pertinggil horjani aima pagara paringora. Natutu artini ay anggo doma adong bani sada tupuan persalisihan anggo hadir ma itonga-tongan itupuan ay sahalak dalahi si pertinggil raruno kenayai pertinggilan na otik lambin roh gajakni. Nah lagi rusukon ne bata ay ibagas tupuanta ase porini pehita tading iduniaon ope manggulu kita itanohon ope tapi narusukon ni ne bata ase manggulu ibagas sapentaron na humbani ne bata mahita rossi di ujung ni guluhta. Artini ay marhite hata na pondok jaga mahita ase tetap marhitehon ni buah ni pikiranta, marhitehon ni parsahapta, marhitehon ni ide-ideta, maningon patubuh jana pabagalhon hapentaron maay. Itongah-tongah ni parsoranta,
Itongah-tongan ni hasadonta ase berdampak na positif laho membangun patuguhkon rosi paorotkon hasadonta ilobe-lobe nine bata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani panorang sogoton ibu bayi jana ipasingat hatamu hanami. Asi tetap hanami. Ibagas nalaho padaskon buah-buah ni pikiran nami. Patubuh hasadaon. Patubuh malas nihur jana pabagalkon. Parsaoran nami natongtong ibu bayi. Ibagas hasitongan ni hatamu. Halanyai Tuhan. Barang ahape nasihol idopak kon hanami. Jana ijupah kon hanami sa ganjang nireon. Tetap ma idingat hanami hatamuin. Ase ibagas sa pasingon na humbamu. Rosi ibagas sa pentaron na humbamu mahanami. Ibagas naman lahoy. Rosi maparayak sura-sura ni hurnami sa ganjang nireon. Nagabe perhitian nami pasangapkon goranmu, rosi pamalaskon uhurmu. Amin. Horas, selamat pagi ma hubat haganupan Bapa Inang. Andohar ma marhitehon ni buah-buah ni pikiranta lambin roh tuguh ni jana lambin roh marbagal ni parsauranta ijape hita Marianan. Horas